le jani yang ko lu papi je chiwe ha o me wa tu le anive sala we obisi sala phun yaw le sala phun yaw o vi ju la che yaw ke pa to yo le to le ania o me wa tu yaw e ke ti ne te pa papi pa te pa le to le kan chi wa te kai sa si award certificate le po mai o che la puta che chi la ko kala la ya mo ju se be puta che chi la ko kala la wa le ki la la ya mo na ja ju se be ma ja le mo a ja It's my honor to be here as well, and thank you for inviting me to participate in this ceremony. And so before we begin, I would like to give a short encouragement. It's going to be really quick, okay? So if you're hearing this speech, it means that God is allowing me to share it with you. When I hear about graduations, it excites me because it is a moment of a group of students reaching their milestones. However, that's not it. This ceremony means more than just a regular school graduation. You have dedicated your time and energy to prepare yourself to do God's work. For many of us, this is the highest calling. Kipatole, yani lasio klule, halijasiao, okay? Kutelikui, graduation is kusitiyantale. Suli halajahole, nangya the male of a heavy ayapatipa gonatipa, halajahole, yani lasio klule. Kin saw graduation kui aji jaume, okay? It's not just a graduation. This is the highest calling. So I have noticed that every one of these graduates or parents, they have regular job and they still have time to take the Bible class. This is the type of dedication that pleases God. Often we would hear people making excuses for not attending church on Sundays or going to a Bible college. But you are not them. You set a time for what's important. To us believers, nothing is more important than spending time in the scripture and doing God's work. When we do this, we allow the Holy Spirit to work in us. Therefore, what is right or wrong makes it clear to us. When we come to understand God's grace, it opens the door for possibilities. The love for one another expands. Forgiveness takes place. We see healing among the sick people and so on. So I would like to share something that I share with my congregation. We do not get paid much working at church or in the ministry field, but we do have a great retirement plan. Therefore, when you start getting tired of doing ministry, just remember that you too have a great retirement plan. So I want to leave a scripture with you guys, okay? And this is from 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Again, that's from 1 Corinthians 15, 58. Now, we've been waiting for this moment. On behalf of Berea Bible Training Center, I would like to present you the class of 2023 graduates. Can you guys rise? Isang, sing. Kelly, Stacy. Pro, Stacy. Nothing, C.
La Si. Yi Bing Sing. Kong Si. Let me wait a little. Okay, let me hold back a little bit. I'm very excited here, so. All right. Yi Bing Si. Yi Lei Sing. Napu Si. Sing Si. Nagor Sing Cavalier. Yai Si Chan. Nile Si. Takra Si. Idui Si Chan. Jaifet Si. Tom Allen Si Chan. And Ina Si. So these are the graduates of the class of 2023. Baga hale le klia mo na kilo guys phe chalo che ale ko ma we ta yo a che o na kane te le la yan yan ni we ba su ga mo we ke te pe ba la ta le mo we ka le ma ko se ma to yo je ma ko se le ga hi lo ha ko se la we ko se hi we su mo we la a me we o ya cha che ti ma pa le cha me graduate cho te pa ha o cho te pa bu bu lo we se doctor so le doctor so Nazarene Church pastor yola la choya te pa buna bila he sala ke te pe no te ka ve
chỉ biết là chúng ta cảm kia chéo vậy kia sau đó là đi gặp lại thì bắt tiếp vào chơi ra bù lót treo bị sấy lên Haleja me, haleja, ikat saja. Ni he tiga le ngoi tiang tha apu phuma dala sama. Saki oma le nanga cheo le. Kaisa patale apu phuma yan imigi college ke dia se ga chia le la ko chi bunda ja ya samu no ma bo mi oklo. Oma le ga phu de tu tono la me. Apu ka lo ma le de yo. Yes. Oya cheklo gato se batala lipute mus na ko ngala kana la me ni he graduate de ba kana la me no le ti chi le oklo ni ma ta pu ve cho phe le sa ti tao na la me ono tika kha sa me yo me tu ve kha ve tha ga khan cheo khang cheo hale le bung kho ma ve kan tha te cheo no te che ve kan tha bi la thakaga te o amen te ke bulo ve omi o le ka pa khabi cho se nga he mu no pa isa no le chu yi ma yi pa se pha no le ti chi le u pi le si ka se ka se ha sa se pha mu no pa isa pe si yao ya ni ve oyang choklo no ha ja si no ve ya pa ya me che de pa mi gi kho che tiang tha lia mi gi kho ve ta yo ya se okay okro ga che ga ka ga ti tu pa to la li phu tha phu te pa le okay ya hin si ya o pa i sao no ve ya pa ya me che de pa hin le ga la si che de pa o kho lo no ve da si ke se pu khan che la se kai ha sa le ga vi se la i he te si do se ku si yo se ti chi le oklo no ni khas se te pa le khe ti ga tu no alu cho se te pa le ti ga tu no si kai ha sa le ga vi se o pa i sao che le mai se i he te kai tu ve kang kha pe ga cho che si ya o lo ve i he le no ni yu la se no klo ha le no ve li pu ta pu te pa ha khane hi le ga la se le ma la se no ya pa ya mi chi de pa ko lo no che le ha sa le ga vi se no ve so ya po lo ku la se kha sa o le kha ga bi la tha kha ga ti ga tu i he ke o ha pu che le o ga sa chi ma ji ko na ko the vi kha tha ni si kai ha sa le ga vi se o bu na vi se le ya ni o ya che klo nga het so ma la se ti ga le o ko le no u pi ha sa le si kai le ga lao le no ve mo mi la mo la ve kang ti pa ha nga he o ma le tan pu pho to mo le khan ti ga tu pu no se kai ha sa le ga la nga he ko lo le no ve ya pa ya mi ga ju ti la hi cho chi ti pa ko le o le kha ga ti ga te ka ni ga ni ka no ve ha le bu kho ka ti sio pro khan o sio no ma to la tu pu no o ha pu che la ka tha le o le kha ga si kai le ha sa le ga viu le yang ni nga kha lo se kha pu ve o pa i sa ya pu i sa o ha pu i sa se ga ti ga ve me chu la mo no pa so la se pro cha lo kho si ya o amen o bu ja ti ga li le la le ku ti an tha o ga cho si yao tu si ka che a le ka che chi me o le kha ga kai che chi ti ga ni ka che me to kya che la le ko ne ka ki le che de di to ga ti tu me lo me te pe japan wa ka to te pe thai mu ya ka to ti ga te ka ho yo ke ku le yo so ki ju ta che o le yo bu ja le Dr. Sol, thank you for praying for us for blessing. Kami cale selalu reverend we kam osa we bisi pastor yo topi yo je jauh makana na la kalau pipi apa na. Ngado ini ha me kule kai tuli otili pe ona le na ka are sala posa we no ya ni le choya te pato je pi ngola he choi te pe
you ready? Yes. Ready. အေးလေကိုရောတဲ့ငါလေးကြီးဟောပြရပတ်တော့လေယနေ့အိုရချီကိုတော့ဦးစားရပတ်တော့လေဒီစာပြောဘမချီမှုရလဲလေနေရလာစီတရားလေးအဘူဂျာကူကရောက်နေရပူနေချီတဲ့တရားသားကငွေမကဲချလို့မယ် still young look good you should say I'm ready wherever God send me to go I'm ready to go อีสานเนี่ยเขาลูกเปลี่ยนงานการตัวเยาวนี่ให้การติดตัวเอาสปอร์ตมันจะเสียจริงไงก็เสียยาวเลย actually ยันนี่เวงามาตั้งเอาจะมาเวงแค่มาคนนี้ให้เว graduation นี่ช่วยฮะอายุจะยังงา first and priority okay Yes. all of the guys Sequoia Baptist Association today we have a workshop 8 o'clock to all the way to 2 o'clock okay but I go there this morning 8 to 9:30 and I told my DOM mission of director saying that I have here for Bible seminary extension ceremony. He said, why? You should stay here, right? They go there. But no, I should be there because they asked me to go there for joining with them. They said, okay, go ahead, go. Check out the land. Business meeting is very important yearly. Take out the popcorn that we honor it. Near time, you are so lucky. Isabe obo chimusiao le. Isabe obo mama chimusiao. Near Solala, near Nayati Palala, your Saturday page, you can go anywhere you want, tomorrow is Sunday, so you can't go anywhere tomorrow. You should be the church. So, but Saturday, I'm not a hale, near Langoji, graduation short honor the way pato, near Willow Chimusiaole, on no way, Chimogati, Salalivile, Mitavicella, Sala. Natasile, there's a Murakuile. Is that right? Do I say right again? There's Dr. Makule and Dr. David there. I very much appreciate you all here with them. So thank you so much. By the way, they shoot me or not? By the way, I've been nice. I know anh nghe chỉ từ phố cho nhau chúng ta sẽ cho nhau mà đi sang yêu qua chim một lệ mi lau mi cho mi thay mi cho cá lá cho chúng ta sẽ đi sang yêu qua chim một giáo lệ chưa bắt đầu lệ ở buổi giờ cũng cái giáo lệ ở buổi giờ nó nhẹ ngà con bé lệ privilege I have privilege to come up here say something lệ chưa bắt đầu đi sang yêu qua chim một giáo lệ cái tối này là là nó tiếp sau qua để đi phụ nữ đi tàu ga lệ First Thessalonians chapter 5 verse 11. First Thessalonians chapter 5 verse 11 says, therefore encourage one another and build one another up just as you are doing. Chapter ani tiga oga sa pida tu oga sa we gana gatu push up lifting up the topo ani buya kulu luja me anwi generation kulu le choya waya ti pa buya choya maji le mikha we alu tap le ti le buni sini gali buya choya mala le camping di we fishing out of town di we like ame oya kulu mo di tha oga nja ji mo ji chepadale ni he nga sin ya ku be ready ku ni kai ki la ki o kulu ya pa ya mi ku ti buye cho ye maji la ye khole chai ti pa ni he leading to the church le buye cho ye kai to po wa pi ku ga yao le I he li excitement pe le tin ting ti le li bu hin ga cho le buye cho ye kan la le all support future generation ko lu we kalami o kulu firm le foundation le firm foundation pe le isa we kung kan ti ya do po ni kai ki la ki o kulu ti ga le ti kai si ma su da ho ti ni ti pe ti ka kai le lai ka o kulu kai le ha le bu ku ma we we
ye hale bu ko kai yaw le se patong na kai ki ni kai ma gan ni kai ki ni kam ga le tiga le dia kai ki kam ga patole ko po chu po lu kai le good news le hale bu ko se spreading le je ku kai vi ma kai vi ke vi oga so chu tu yaw le nga be vision le nga be vision we do lo se we ka mi o ko lo cho ting mo le phe vi ga se bu ya ti pa le ting mo le phe ga song de ka u ka ong mo de se oga ma cho ma nga ngo si te tha le ke bu ye ti ma le ju le puta sta ti chi pu te pu khene ga ta le pi si pe je ju ye khene ju le i sa pu ka ta le atia away from the town le bu ye nu ti le so ko feel li ma ba te ki ni khene ti le we ting mo le ti so ti le i sa we ong yo ko ta to i sa we glorify the name of our Lord Jesus vi ga ke ti nga o ku we o so po nga do jo ja na mo ma ya le we ti nga do jo ja na che pa da la ni ka la mi la la si bo i sa bu pa to le la si ya le che pa da la ni ka la mi o ku lu ju i jo si o ku lu che la si le biểu siêu tiêu khổ lô Israel muốn mi cô lên làm cái pa ngồi cái thà Israel muốn biểu bao ngày mà có Israel muốn mi ông đi thay chết là sự quý giá mình đi đấy cha chỉ tôi chỉ pa mà cho chết cái mình kia mà cho nó thu tôi đi chơi à thu đồ cao đi chơi à đồ gì thu trang cao đi chơi sử dụng chơi cha chỉ biểu siêu Israel muốn mi ông đi chơi chơi gì vậy chỉ bắt đầu là anh đi ha sử dụng là balam phe là hình rồi chỉ phe bây tua bùng thì lẽ và ông support đúng không lẽ nga be vision we la ti mo le phe mi le li phu kene hi le an we ka mi pa to la mi gi sta la le bu ko bo tai le ma to bu ti wi ga se o ti phe ya o le je pa la ya ni nge se ko lo ni li sin sa la pa ta ko ga ja o chi li go na ko si le ti pe we o pe ko lo na me ko le fa sa li ga da na na me fa sa ji na me ko ga yu si le ko ti le chỉ có thôi là nghe siêu cô ông áp về cái bộ unity family là unity family anh ấy kalami ông cô cái giáo là chỉ có thôi là tiếng anh lê tiếng lê tiếng anh lê thì sao vậy ông bố xin chú ý mà gì thế thì chỉ linh nhiều cô ông nào vậy là sao lại tụi bà là gì đi lại à bà lại thì cái chuyện bị à đi theo cô đi sao ham sao đi bắt đầu à mấy thằng cái chuyện sao mới sao thì cái chuyện này phải bắt đầu lại ni lagala si le lau ya ge chagia si di obuja ko ga yaw le obuja thank you so very much thank you hôn muốn thì vui nhiều chỉ kia lâu này tìm một lần mắt thì vì thì các tất cả thì có mắt cho nó vui rồi này cái ta bắt đầu anh đi kém thì vì xem vào đó cũng là chắc có mình chỉ tưởng mà hết phải này chỉ kia thì cái tết chỉ kia về lại cái này phát về thì sau về đó là một kỳ một cái lo cái ta bắt đầu anh đi lấy bù lo làต้องงอสุริกาสยาวสลาเลยแม้ว่าชอบตีกันเลยแบบกันนู้นอย่างนี้เลี้ยวกันนู้นยาวแต่พอต่อมาวิจารณ์เจ้าหมุติเล่าอยากกาแฟเลยก็กำลังมีเต็มติดสุดเลยตัวแกการติดตัวตัวเราเชี่ยวจีเลยสลาคุณจิเก็บกู้มาแต่พอต่อปุยจ้าตาจ้าตัวข้าวิสานัวเมื่อกี้เราก็พี่ตัวจิเก็บกู้สลาเลยตาจ้าจะต้องคนละตัวที่ปากกุหลาบนอลิกิสาบุนาวีนอวิมินิสเวลคนน้อยแฟมิลี่คนรู้แล้วมุสลิมเดียวคนรู้อาเมว่าอนที่ปัสสาวะเป็นอะไรกันที่อาเมโอยาเจยุเลยนี่ลีหิยาที่ปาอาจิที่ปาโอ้ยเขาต่ออะไรยอลลีที่ก็ที่เป็นยันนี่เป็นกุ้งอบเบี้ยเลยสลามาเมจ่ายเลยเมล่าเลยย่อปีเล็กกุ้ยหาเลยหรอย่องาจมูกเลยต่างกุ้งมาแต่ก็แต่งย่อจากชีวิตมาไม่ไม่ลาอามุมาต้องที่ก็ที่ผิวเจ้าเว้ที่ก็ตัวเลยเว้อาสุนิมาไปตัวเลยก็เลยนิมาไปก็ยอมเวลาที่ก็ตัวเกี่ยวกับนี่ก็ใช่ที่ก็เป็นที่ก็ควรÔi cha mẹ, đi chị bà thằng này rồi là đây là mình chơi đi nè, bên này,
Ave nanti pavi kini kilo salati pali gala sili. O puja me la le se tenga he tu masih lagi sabi toko masih dia tale. Kisah kakasale gasi sa ogi sa okroe. Kani ani he ti pali chikadre hivi gasi ni bato le bengavi. Kede ogo na ti pale me kisah ti pali ole. Hale ja mele ni he ti pagala se o me dia la dia. Kede sala mati pa sope ya ole. Tule kati ya gaya ti ole. Tule kati ya gaya. Agora kede sala chele ka de buye chali ngole hasale ani ge to ga chete hagale si oza pe li o bujame bujame sale gigante de kede jani bo ni te pajete gala hagale si sapogati o buja ole chete to ase sa le ni tu palia wala kanena ma he ju so ya le kate sala asu sala kha to si li ni ma kho ge ja ti mu ti chale ti la ku che ke to ge ti we a tu ti li khane ti a tu ra ja me kate ra kate gali ni ma chi be to se ya ka ta li kate ti ga we li sa ke pulo le khati ka cho kate không biết tiba higa tiba tika kene kare TV cho gì đã cha mẹ sao tiba tao bé ôi cha Obo jale tigali lia chete la les pogate gahale sile obo jani walitimo sabalitimo sile lele sala mit o gatitsa sili obo ja e walitimo sile obo ja sila kete pato ngabe ololi sakia te kamala le atu telewe apili kebe sele kebe lia ni mapose klo isabi toko ugajo gasile tiga tabe ati sala kote mule mile li kagasi zale atu telewe ani yusio klo isani hatala sia pato ani asate chele gatelo isaka matete mao ani sala se konga bio tu ni matu hatiala nga sapi taka no wikati to le kusokolo ani alu ati chema o gatelo le koto tigali keto tu chale gatelo le kete pula tale nga liti chole komasi kaka gate meli mahijo hame kelia isa ge bulo se okolo isa hasa se okolo isa dake so apuse kase patole chiketele tigasili sabwachimo sila boija sila le hale jale atu telewe ani ni mapole te se okolo isa ni ge se kache pato ani kuga jo gajasi ni mato se okolo la kuga jo sidale ani amia isa katija oza gajajo omile tu gayo patole ani alu ate chela oza mato me abiana te pale oza taji chelu makesi kokwetelo le tadoche ani asate ni katakwetena sopa mo otele okwale pi me oteli pi okuliko oteli kucha kasa kane te chosi jale ani sakwa satele te no te ani vitu ha tutu tata ga chekilu ga gatu ha chiwi ha te galilia dolo le te chosi jale ani migialu kasale te chebe isabi momi okolo ani galu to kama chohole lipu kole ka chango sine te paole lipu ka ngoi te ata ani isakati to oza gaja vesio me kete pato te galilia chuchale te lo kebe o te llama chole ta kuche ani asaba piketo isaka kane ni mapole kane te o mole mige jigali ji magali kaka kalali chakule mo kokoli kuki jokele te galilia najule no kusi toko najule isabi toko nale isagelu ko poko gasi obu chojasi jale kete pato te galilia koluli isabo sinabile sopo chuchale hilo apini mo veli te gale isaka te gale pato chuchale te jokolo nama nali kweto mali ikale chuchale hija katwa gasi jale kete pato usopo chojate pali te galilia chuchale ni mapole hilo kebe tira machole takuche tigalile isaka te so ania samba piketo chuchale gatilo ule chete oga pesidale obuja salama imiti pali gala salama galia gala sete gya chiketele he ngahe haba perle ngahe mase okolo he bwalitimo isabwalitimo sidale obuja hallelujah thank you Jesus hallelujah amen
里普黑吉鲁比梅拉贵，那个车老也来是老里普嘛，比梅拉，那个车没是老，我讲个叫个，个这个有鼓励啥，大家有过的了，里普我作为啥了我。从小对关键就好老个的啊，比如说啊，一年一到嘛，我一家老妈到，你看这个我们我这有啊，大家，这下面为那里有的，个了个有了，基本老个了在嘛，个了一边里来有，个了个进来 ，OK， 那我现在跟那我。Good morning, everyone. Good morning. Glad that you guys all come and join us. First and foremost, I would like to thank God for His love, blessing, guidance, protection in our daily life. Yes. Thanks to Grace, Lutheran, pastor and leader for allowing us to gather together to celebrate this special event. To friends, families, and everyone, I personally want to thank you. You made this day possible. Your support, encouragement, and sacrifice to be here means a lot to us. I also would like to thank our 3 amazing, awesome pastors from Thailand. Yeah. Their names are Pastor Livy, Pastor Nakasi, and Pastor Berea. Especially, I want to congratulate all the graduates. They're awesome. Yeah. Because of our love for Christ, dedication, and eager to learn the Word of God, we have accomplished this milestone. Praise God. 我陪家去要嘞，我个比伊萨布哈起毛去要嘞，伊萨马法多的，安尼你看得你妈个去嘞，有哈白去安尼哈毛去，有比我不我是看他也安尼哈白去哈啥子嘞，对你嘞阿萨对去可安尼哈啥子去白去要嘞，看得嘞我陪家去要嘞为 Grace Lutheran 啥啦，嘞嘛个我和那嘞嘛个前面building前面个哈别嘞，我还你得干的嘞，可是我错把对吧嘞，阿维亚那，我家对吧伊拉去老回家去要嘞，你还拉嘞，我家别拉我家差嘿，第几年嘞嘛个，我去对拉去拉家去嘞嘛个，我回家去要嘞，你还没看没得啊他，我家伊家去要嘞，有时候我个第一时间对家要都，我家做去要嘞，可对呗，Salah segala le, ihe via lu la sile, via lu tamo melo ye puji le la sile, ihe sacrifice le, ihe ye kai jo le, ja yi jo sile, keji chibe ega he viven teji chibe, ihe la chi, isa buat chimo, ni he buat chimo chi ya ole, kok ketile gue ihe cuca chi okolo soga le bi, Monday through Thursday, simu hamu tua le, ihe ngaha macam la kena tahu sih, mama cimo juga, kriko hak cesala, kriko yo ho sepa tehe chote gabi, ngacuca sih jauh le, isa hak ci abi sih jauh le, mo sih jauh ihe subi ogi pet jadi isa ci abi le, masih lah sih, ni kata tekho malahi lah sih. Baga beole, kete chapa kau ngahe hi chi okolo hi tiji le hi ju chi okolo le, asate ka le jucha le te tu dolo la chi yaole, kete be in Mark chapter 16 verse says, He said to them, Go into all the world and preach the good news to all creation. Baguli ko te chikoma te chingama ko kula le gule yo hi chak ko pi be je migi ko lo te ka le lo ka le chokha bu chak ha le bu ko chama bio je asule ha le bu ko chama du la ko chi good job bu ja chi ya te ga le ni ha kama ja ni ha chi be aji ja hi ha love support ile gahale aje tiga le okolo le isabi omosi mama na biole ja好了，我帮我跟个那个姐姐用嘛，去了，
yo ma ka tu te na le ke e o so ka be o ya li ga ti ga ni ti be lo a me cha la ni wa a bui kho yo ji li pu ye te ba ga pi ye le sala silip sala bung ra ngali ku ga cha tham ya la te ra ji ti ma sala bung ra ji te e pe ke te pe amo Dr. David Ergesan TVC mission action we o hu chi phale yo oga pe la je ke te pe sala sole yo we oga pe tu te ma ko cho ja nya wa cho ja tu ju kai tu la ke te ono ga ni kamili specially ko te ma ka la kamili ka la ha we pe we je yo ke yo pu ja ku de ame sara bura pe le ê xà là lúng chỉ chào xà là nàng cái giá là khé trò lên lên qua đi sau một cặp ba nàng vi lên Colombia thì cái quá chỉ dòng TOCC có vỏ nga ajan bút lát với quý ngà dòng mẹ cái tên lý phụ trong nhé có chế mình ra là chỉ dòng như chỉ có cả là chỉ dòng lý phụ trong nhé có chế chỉ cái tên ngào lâu chỉ có cái khả năng mà thoát đa đâu leo lòng ơi ngà bao lâu xìu ngà diêu lâu nè cái tí chia bắt đầu lấy lâu chỉ có lý do lâu nè to lý do chia ô quan điểm về mà chiếu giang nó có lâu nè to này rồi lẹ cái là chú cha tu giàu khi sao bố anh chỉ muốn chỉ giàu bố là chiếu giang nó có covid thì chiếu giang ha khi sao vì tôi có hinga của chị America mình lúc chế chị lâu sĩ gia thì bà khi sao vì tôi có hinga của chị cả ca chị bắt đầu đi phụ trong nhà chán là tìm một tí là chị như một tìm một gà về chị giáo lên sao bố anh chỉ muốn chỉ giàu sao là tí bà đi chú cha cha nào thấy mi có khó nào để cho chị cái tính ngán nào để về na gạt tu le cà phê coffee đó lại chiều cái tí le khó nào để ha ở giang về gạt mi tu bùng cái tí khó nào để tí le khó nào để ha mà bây về tí bố này ra có mà cho ai cho mong cái tí như vậy khó nào để nào để mà hôm mẹ nhớ xe nào để mà bây về đi nào đi phụ cho nhé cũng hình chết thì này ra đi bà đi bộ xe nào đi ông nào đi có mà sẽ cho mà trả lại cái tí le tí chết chỉ giàu để cái sao bùng chỉ muốn chỉ giàu cái đi phụ trong nhà ở lòng cũng mà vì cũng chỉ bắt đầu là cái quốc gia Berea đi phụ trong nhà bộ đặc phô tịnh nhà tặng là gia đình khác cả như chỉ có bé chỉ giàu như chỉ có cáo giang có đi phụ trong nhà có hình bị chỉ này gia đình bà tây hà có chỉ ga cho tây hà có chỉ ga chỉ tìm bà vào hình bị chỉ tiếng tha chỉ cháu xả lặng tiếng treo mà nó kẹt loạn như lâu xì khác có lẽ chỉ cháu xả lặng tiếng treo tiếp bé vào hai bùng khó cản tỷ chị hai bùng khó cản tỷ chị của chị tỷ giang tha lâu như khác có chế kỳ là lẽ cái sao tôi không mà treo mà cái tỷ tiếp bé nó hộp phát có chế là cho gia đình tiếp bà Sunday school mà chị để cho gia đình tiếp bà cái sao tôi không mà chị cái tỷ treo cái tỷ treo bắt đầu là tu có sở mà chị hà bà vì nhị chỉ có bi chỉ bôi tỷ tu yang ô sa mà chị hà bà cái tỷ người tỷ nhà hình ông chị là lên mà bị chỉ bôi đi tỷ tụi giàu chỉ ni có tỷ chỉ có gác cho thì sửa sửa nào đi tỷ chỉ có gác cho rồi mà lên mà chúng tôi amen là cái sao mà chỉ một chỉ giàu là cái tỷ chỉ bắt đầu là tỷ chỉ có gác cho thì lên mà bị chỉ bôi tỷ chỉ ở giang hồ có cho làm mà giàu mà yêu đi ông hàng ga mà treo mà ông nhớ về tụi giàu làm mà giàu không cả liền cái tí chia bắt đầu chỉ những khâu xa lên làm ăn ra tu việc bắt đầu là lấy chim cái tí chia là anh ấy nay ra thì bản đi vùng gà lô đa xí là chỉ cái qua chỉ dòng lý phụ trong về của chị tiếng than nào sẽ không hình chồng sẽ không cáo giang có giàu lý phụ khả năng mà vi treo nga bù la chỉ nhìn sẽ đi tháp bút việc thì là sẽ có lý phụ sai thì chỉ về ô có tình thương nó lý phụ sẽ trả ngõ trình về hình chị cái nhị thương tình thương nó nhị xua sang đi cái tệ nhị có tích có tình thương nó có tây có linh thun lì về mà cho lông với priyo của cha đã chỉ bắt đầu nhị thương tình thương nó có bao lục vụ chỉ lì tây chỉ sẽ cũng về hình chồng cái tệ sẽ có tích khoa gai về ô cá những vụ phì chỉ lì của chị thì cũng về hình lệ nhị thương tình thương nó có tích bao phì mà về lì cái tích bền hình chồng mà lì phố bị lì phố sửa loạn cái lái chi cho những cái chết chị cái tên lip phụ khả năng mà vi sĩ vi chiều quan lia
ดนตรีมิวสิกมีมาจะโอ้ก็ติดข้อบอกก็ติ่งที่จิมาเจ้าแม่ติ่งที่จิมีการหินหรอกไหนกันติ่งมาที่จอแค่ละนอล่าติ่งกันที่การเราแม่ติ่งที่จิหินก็ติ่งนี่ข้อและเซ็ตข้อบอกคีย์บอร์ดแบบมาเจ้าแม่ก็ติ่งการมิลลิลวดที่การลิคอนเนติปาลวดเสียงไกลกาจิเล่มก็ติ่งเช่าก็ติ่งลิปุญญาติปาก็ติ่งข้อน้องเช่และคะแนนหินจินี่ข้อและเซ็ตข้อชดติปาบอกน้องเช่และหินและสิบุตินี่แต่ละงานนี้ติ่งคนแรกหินไปเว้งานนี้มึงก็จะลาเว้อินเทอร์ชิพกันตีหรอกกูก็จะครียาหมู่แกครียาหมู่เขาไกลเลยกันตีโจจิวิกันตีหรอกนี่เขาหิเจจิติปาวซันนี่สกูมาเจ้าชยันเนี่ยติปาเล่าลิมาเจ้าแค่พี่มาเจแลกตีแค่ตีโจจิติปาตีเช่าเซ็ตเขาชอบนี่เขาชอบตีเช่จิกังแบบกันตีแลบุงมาเจตีเช่าจิกตีเช่าปะตัวแลในยัติปาเซ็ตเขาหิเปเวดาเชชิงเชสาลามาเพตูดิพุจงเย่สาลาติปาคะแนนจุจ้าและตีเชลคือแต่ลิพุจงเย่วิจิตยังท่าอีให้หิงเชจิคาสุสวานาลิพุจงเย่เจโอตีไงเชจิโอตีโคไลจอมาสิเลเอกเคอร์บอกงั้นดิโคไลจอคือแต่ตีมีลิติชิตีไลจอคือแต่ให้นำมุสมพีกังอตีหรอตีนั้นมุสตีนาลีมุพีตีนาลีก็ตีแหละการตีหลอกการตีจีโอย่างก็ที่มีเตที่ไปว่าหูที่ไปดักเกตูก็ตีเชลมุสองงานอะไรฮะงานอะไรค่อยไปกันตุลงแบบเราที่ผู้หญิงจีติปังเล่นๆว่ากันตุลงจะเนี่ยเป็ดเชียร์ปัตตเลยอาจารย์หน่อยจะมาตู้แม่ก็จะแหละที่เป็นเราเจียสมัยเจียปัตตงานอะไรค่อยตัวเหข้ออะไรข้าก็บุกกันลงแบบเซ็ตชิมิเลยมึงก็แต่ข้อนาฬิกาสนาฬิกาเวกังกัตีหลอกดักเกตุติว่าโอจาจีไรจีเวมึงก็ตีกัตีหลอกก็แต่สนาฬิกาโอจาจีหินนาฬิกาฮะเวเซจิมินิบุกโลจอหินนาฬิกาติเลก้อนนาฬิกาเซจินาจิบุกโลจอก็แต่ก้อนนาฬิกาติชินนาฬิกาลิปุหินจอมึงก็โอจาเวตีน้ำพี่พ่อตีนาฬิกาเซนาฬิกาลิปุกหินจอก็แต่ไปเวมึงพี่เซนาฬิกาติเลก้อนนาฬิกากังก็ตีจอก็แต่เวไปเวลิกีงานนาฬิกาเวติปโอจาข้อนาฬิกาเดสนาฬิกาติปบุงโกโลจอสนาฬิกาติเลหินาฬิกาก็นาฬิกาลิโกเจโอยังโนนี่เขาเซ็กเขาจดติปานติปซันดิสกูมาเจโอลงเยกูเจบุมาคัดบุไลเจลิฟูโกไลเจมกติเจียวกติติชินาฬิกาโจเจที่แกเลติเอจอติมีมาเวตัวแลketika siapa tahu hili ti ligati jo gati som siapa tahu ada cincin salah mapet tu ya di pucoya salah ti pali cuca ceo naya ti pa nici sang lah aga ti yo oko tima ya sikwe tila osama siapa ta nici kopi ti poem dia cholet lama jauh mestinya ketika siapa tahu lai ci yetu pungli bungaloda si ni ma tima và khó là ngày vạ phủ cái tên nào chết thì đi phụ cho gia đình bà xét chỉ ông chỉ cho chính khó xét chỉ ngang ga cái tên che ma che bà to ngày vạ xả mà cái gì ông nói với vạ phủ cho mà và đó trả che ti ti là bà vì cái xét cái tên là đó trả vì treo cái tên che bà to là vạ khó thì là chịu về nhị chỉ khó cái là ô thao bè là chỉ mất đại rồi mà anh chế cả cô phủ cho rồi chiếu cùng đi bùng cả lô đạn xí lên qua che chỉ dâuแล้วโยติมาลิปูคือที่แรกก็จะหิงกาจิมากูหิงกาจิโจติปาลิปูจงเย่จะได้แพ้ออกแต่ที่แรกหิงจิมากูหิงปีจิติปาก็หิงกาจิมากูแต่ลิปูจงเย่ที่แรกจะได้แพ้จิยาวแล้วว่าจิยาวบุกอังติกิโอโคกาติยีจิติมายีจามอีจิกังโอโคกาติยีเวอีจิกังโอโคลิกาติยีจิยาวเจ้าจงไหมอีจิกังโอโคมาที่มาโจวิอีจิกังโอโคนี่มาที่มาโจจิกิติเจ้าปัตโตเลบุงการติกิโอโคกาติยีจิคาตาลิโจวินี่มาที่มาโนไลจิโอโคยังปีจิเทคาสุสวายีชาเวลิพุตโกว่าโกจิมากุนาตัวปุมากุโอยังปีอันนี้ยีชาเวตโกว่าโอยังมาปีเวมาตุมาโจเมจิกิติเจ้าปัตโตยีชาเวตโกว่าโกจูนาตูดิโอยังปีสิแลกว่าจิตยาวเลหัวกิสาวหกขับไปบ้านนาวีอาเมน
Abuja. Now we schedule the pa. Now we saw 5 kala malumu pi na iketwa vivo. Okano japo ao me. Aswa jana oliga ao. Ketela le. Tika le na kima chota ni dola le bulo tu wo. Macha pa kya me nalu bupo ti tu le bayu tu vivo. So game cho me. Yo kuma je leo. Kepato wili yo putali lo che ke le bulo che te pali. Lai chi po we kada tu we lo che ho le ke te ani le. Gisa bukante sepa se mapaya patale dong ole we ke pali. Do ka la le bulo ka ule yo ga pe cho ma ke buja. Ke te chala me ngap salangun le Christian action ko yo hunu te le bu ko we hale bu ko jama ula chi pha ma ji cha da la ya ni we chi California ko le a che ka ya ke pa to hale bu ko ma ka ya me yo si ta tu yo cha da le yo we lo le ya ko ma ka ya pa to le yo le ku la ya yo we lo na ka le welcome Dr. David Dickinson. Yeah. Oboja. Chesa Chela. Isa Bonavi. But from here, I will speak English. I will not ask Idor how much time I have. Congratulations. The Apostle Paul wrote to the church at Corinth and he said, knowledge puffs up, but love builds up. In 1 Corinthians 8:2 it says, those who think they know something do not yet know as they ought to know. In other words, we must never stop learning. My son, who graduated from the same college I did for undergraduate degree, said to me recently, Dad, I'm so proud of you because you're going to be 60 years old this year and you're still getting more education, having finished my doctorate in January of this year. But that type of knowledge is not necessarily the real knowledge we need. Never stop learning. Go on to verse 3 of 1 Corinthians 8. It says, but whoever loves God is known by God. I didn't say you know God. The text doesn't say here you know God. It says God knows you. But it says those who love Him. Who are those who love God? Jesus said in John 14, it's those who obey Him. To obey God is to love God. That you would be known by God. Does anyone famous know your name? No one famous knows my name. But God knows my name. Does He know your name? Have you obeyed Him in faith? The Jews asked Jesus, what is the work of God? He said, the work of God is this, to know Him, to believe on the one He has sent, which was Him, Jesus. Know the Lord. And daily seek to know Him more. I heard Romans 12, 1 and 2 used many times. I love the verse. Be transformed by the renewing of your mind. I think there's only one way to renew your mind. You've done a good thing, studied, graduated, but renewing your mind daily is daily feeding, eating, drinking the water, the milk, the meat of the Word of God. Communing with God through the one that Jesus said would come if He left. He left. Jesus ascended to the right hand of Father God, and He sent the Holy Spirit of God. The Holy Spirit of God is God. In fact, Jesus said of Him, when He comes upon you in Acts 1:8, you will receive dynamite, dunamis, power. When the Holy Spirit comes on you, so that you will be more blessed, right? Yes, but it's more than just that, isn't it?
He said, when the Holy Spirit comes on you, you will receive power and you will be my witnesses. In Jerusalem, some say that's the strategic launching point of the church, but it was also their hometown where they lived. From Jerusalem, for you could say Visalia, to all of Judea, here you could say all of, I'm not sure which county you're in. I'm in Fresno County. What's the name of your county? Tulare County. But those are mostly friends, speaking your language. And even maybe some different cultures, obviously. But then he says Samaria. What does that mean? Who were the Samaritans? Half-breeds, enemies, those that may not have had faith in the God of Jehovah of the Jews. Go to them, whether they're nearby or the next says the uttermost parts of the earth. You have gone and you have passion for your fellows in Laos. I applaud that. Passion for your fellows in Myanmar, in Thailand. I applaud that. What about Yemen? Has God called you to Yemen? Do you know where that is? In the Middle East, Muslim country. That's not very welcoming to others, of other religions and races. What about Indonesia? 250 million Muslims waiting to hear the gospel. Maybe God has called you to be the one to obey Him, which is to love Him and to be known by Him. Well, I will leave you with one last word about daily discipline, daily communion with God, through which I believe He will speak to you. You don't need to use the plan I use. There are so many plans of daily discipline, daily Bible reading, daily devotions. Find a plan. Today is the 7th of October. Today I read Psalm 7 to my wife. And then I read Psalm 37, and then Psalm 67, and then Psalm 97, and then Psalm 127, and then Proverbs 7. And you're thinking that's sort of crazy. That might take 20 minutes. You don't need that plan. It's the plan I use. Find a plan. Stick to your plan. And encourage one another. Tell a friend, my plan is to read the Bible in 1 year, or whatever you do. But consider it like sitting down with a friend. Jesus said, I no longer call you my servants, but my friends. I don't really understand that, but yet I trust that it's true. That you can be, that you are, if you know Him, if you obey Him, a friend of God. Sit with that friend and worship Him and hear from Him. Your education's a good thing. Like my son said to me recently this past year, fine, keep learning, but learn from the King of Kings, from the Holy Spirit of God, from the water and food of His Word every day. You may not get applause and graduation from that, but God will speak to you. And His power will be on you to be His witnesses to the world. God bless you. Da jalo, aniwe ni maawale jada tu oha pu pile ni chile ni kila ni asati tu oha pile. Thank you, Dr. David, for your encouragement. May God continue to bless you and your family and your wife and your ministry. Thank you. Obuja. Kisa bunabi. Okay. Salah so to te pe ko sa salah. Da cha chama ve ta nyu kwe la o ta o na he lu jao. Cái nào vậy? Very good. Nga chua ga sẽ chinh cho gì à? Lý phù mong chế bắt đầu hình chế bắt đầu chỉ treo lại nghe được bạn. Ê mà là, cái này bắt đầu là. Thank you for coming and be a part of our graduation. We are so proud for your time. May God continue to bless you and your family and your Christian Action Organization. Okay. Cái này bắt đầu là Hallelujah. Isa oklo
อาซีโอชอสลาลูเอคังยอตัวละเสติมาคดีมาอาซีอันนี้โอชอสลาลุงอาจารย์นันทศิษย์กุหลาบเตมาเคเตเวอาซีโอชออันนี้เวสลาก็เลยโบราณนะโบราณกุหลาบเสมาชีวิตจะก็ขวาละให้นำอาซีสลาลูเอคังยอกุหลาบเสียกุโลติเกยูเรดีติกาจะยูนิฟายติกาจะละหูเลยค่อยๆกันติดตัวเลย What can we do to be unified in our local community in Tulare County? What can we do? How can we do? So where can we start first? Number 1, 2, what? Prayer must have action too. Without action, pray cannot help. When you pray and also have action too, right? Yeah. Cái đó bắt đầu là ngã quốc gia sao, Asia cho sala lúa khai nhau quốc là gì? Anh ấy tìm một tí sao là phải vì cả tôi lòng giá chứ. Cái này lý phụ cho ye mà cố bùi ye mà cố khai tê là phụ bộ phiêu về soccer phiêu khai cho vì là khả năng mi giá lúa phải tới tí cả chứ. Đã giá tôi lòng kỳ đã giá. It's a very great idea and good goal and good vision. The Bible said the leadership without vision, people will perish. Okay? Cái đó bắt đầu cái cú là xem bắt đầu là có khoa gas ấy. Nabate bung lo sia, si kau dah salah, yo kau dah. Nabate bukan lo lama. Nabani, all the pastor have to have fellowship once a month. Or maybe twice a month. At least once a month. At your church, at my church, you know. Okay, at your church, at my church, it doesn't mean that the building, okay? It means a group. I'm talking about group. Okay, at your church, at my church. All the pastor and church leader get together like today. We prepare a food and eat, and we will had some Bible devotion and prayer and encouraging each other, have a fellowship. That's number 1. That's number 1, very important. Without fellowship in a community, we cannot get it unified. There's no way we can do that. No way. Anh đi chỗ đó họ đã là cái một tiết sau đấy thì cả tụ họ amel họ khai ra mi phá đà để gặp phèn thì cả tí cả ní cả chết sao. Cái này tí cao tí hoa ní hoa tí cao ní hoa sẽ hoa tí cao về